labo baba labo ulala nabo ulala le bontate ba different. Ay, bayi-2. Bantwana bakhe bayamithi ukulandelana kanje bonke bamithi. Mami wena abantwana bakho bonke bantwana bayi-2. Mina ngingakabi nomntana. Wena wayehlule ukukhuza abantwana bakho uzokhuza. Awubakhuzi mama wena abantwana bakho. Kusho angibakhuzi vele. Ithi abantwana bakho bobakhuza uthi uyabakhuza uba umzali. Bebangeke bamithe kanje bonke. King Chofang right tukelo oya wena tshwantse ubuele motho omholo so. Cause ngibona ebantwaneni bakhe yenza abantwana bakhe. Uyaphasa Ntokozo. Yebo ngiyaphasa. Uyabona izinto zenzayo ziyaswabisa Ntokozo. Solala nabantu abadala inkinga kwakwini ucakekile Ntokozo. Cha angixakekanga. Kwenzakalani? Next. Cause nani nidlulile la. Ntokozo ucakwe mina ngidlulanga nje mina abazali kudala ngibahlonipha. Mina abazali kudala ngibahlonipha that's why nginceda abantwana abagula nje. Bayabafaka abafana endlini. Hi guys, we are back again. Lava snake kupo ba jotse was ba king hantle di movies are gonna di tswile hle kupo ba jotse lava se But fair, so you don't get tired because we want to make sure with guys we spread the word. 2 movies are out, so don't forget to subscribe and share. Yeah, for 100k subscribers ngale ku Jozi Bioscope movies bafethu. So let's make it a word. Let's tell a friend with 100,000 subscribers. Ke kopa uthola silver plate di movie ke a kopa ka okay ikupela ke a kopa guys please talent kana bafethu mara i-comment nayi la i-link ngaphansi kule video khona i-link la and izu-2 ke today khona i-link yalezo i-2 you just select which one you think is gonna be good for you ukuthi uqale ngayo mayigqiba ubuyele kuleya usubscribe guys. Hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got you today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, what's about today hezalang ke ngoletse ke Mmethembi wa tseba ke Blue ke auntie wa ngwana wa ngwanyana and ngwana wa ngwanyana o ke motho ithatelang batho ba baholo yena a re Blue ntshophloko go ngwana o na le 15 years a re ke na le kopana le ntho tse ngata le ha ke cleaner ka moriya ya Blue body condom eng ntho tse ngata. So guys ntho ke tlo imamelang e ke tlo etsang ke tlo tsamaya ke lo utlwa Sithembu rantlantle o lla ka ngwana o reng and ntho tshwantseng le etse guys le skabela tsamayang la chief ke tlo gutla lena. Yes baby Mmethembile kai Kona kunjani sisi? Nami ngiyaphila umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers Jozi Bioscope ukuthi wena today why usibhalele eninkinga yini? Nginenkinga lana enkulu ngomntana. Umntana one 15 years. So lo mntana akusumntana wami, ngiu-auntie wakhe. Umntana kabhuti wami, ubhuti wami washona ke ngamthatha ngabona ukuthi ithi ngihlale naye ngimkhulisa. So manje kunenkinga cause lo mntana akamameli ene ujola nabantu abadala. Nginokuthi mangiclinic amere ngithola ama condom. Ngithola condom tsesebedisitswe ngore yeah edisebenzisiwe school bags akhe umunye haye mami erumini lakhe. Kusho ukuthi mina mangekho mangisemsebenzini yena ubafaka laba ene abantu abadala. Age yami so abantu maybe bangajola nami. Okay ke mangimbuza uyalwa umuntu angisamkhoni. That's why ngicele uJozi Bioscope. Sike sikhulume naye singabo ncede nibone ukuthi maybe ningakwazi ukunginceda. Ubaba bakhe kuphi umuntu omdala umntana ngithi mawu auntie ulisayiti la ntata ne? Ukayintata wayi? Washona ubabakhe. Umama khona naye washiya umntana ngimazi nokuthi ukuphi ushiye umntana nje wahamba. Wo auntie uyi-one efamily. Hayi bakhona abanye. Baze batry maybe ukukhuluma naye before maybe ucabanga ukuthi ithi nje sikhulume noJozi Bioscope. Ukuze ngizocela uJozi Bioscope ngizamile efamily. Sazama sakhuluma abanye sebekhathele bathi asazi wena uzobona ukuthi wenza njani. So njengoba mzali silana ke thina sakhuluma ngoba lo mntana lona ubonakala njengomuntu otelanga nengwana osile. Uyadelela kwamina nje ukhuluma nami engathi nje akangiboni azange ngitshela ukuthi awusumamami. So why kumele ngikumamele because awusiyena umamami. Umuntu omdala ngibhlungu hle ukuzwa indaba ezibhlungu kangaka ukuthi cabangane otlotelelwa ke ngwana katsila ewasinahlombo. Ungena grade 1 namntana? Wenza grade 9. Ungena grade 9 mami? Usuthola di condom ezisebenzisiwe ekamereni. Ebhekini lake mangithi ngiyabheka kunama condom vele. Esikolweni nje ukuperforma kanjani lo mntana esikolweni umuntu? Uyapha bayacomplain ngaye. Jehova. Bayacomplain. Ngihlezi ngiya nje esikolweni. Ntwana, thank you so much. Hello. Yebo. Okay.
Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Libizela hawo ma? Ntokozo. 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 Wabona kubitsitse ha ikae? Wa o le stout. Hayi cha ngikho stout. Anti ne ke kopa o jotse ngwana hore hantlantle wena o bitsitse. Ngicela usondele Ntokozo. U stout wena. Unjani into ozenzayo? Njengani? Ekamoreni lakho ngithola amakhondom asebenzisiwe. La endlini awufuni ukwenza next, awuklini, mange ukhuza awumameli. Abantwana bakho abakhuzi, yiba abangcolisayo, mina ngiyaklina usuku ungekho wena. Amakhondomo Amakhondom wami ngisuke ngivalela umuntu wami. Kwabani? Ntokozo. Hle mama ke kopa mphe chance ke buele ngwana o. Esephithi ka mo tlase hang ka hlobola. Di viewers like ba shebelli batla utlwa bohloko. Wa bona today o futha nna Ntokozo o tsebe go hobe. Ntokozo ko mpotse something. O ngwana ne? Ntlung ya mama ne? Ke wena mama o rekang dijo. Ke nna. O nka kae right ya o jotsa mama gore wena di condom tse ke tsa hao le motho ao. Ke eng tho fang right tukelo o ya wena tshwantse o bue le motho moholo so. O fiwa ke eng right ntwe. Ayikho cause ngiyibona ebantwaneni bakhe yenza abantwana bakhe. Uyaphasa Ntokozo. Yebo ngiyaphasa. Uyabona izinto ozenzayo ziyaswabisa Ntokozo. Solala nabantu abadala inkinga kwakwini ucakekile Ntokozo. Cha angixakekanga. Kwenzakalani? Next. Cause nani nidlulile la. Ntokozo ucakwe mina ngidlulanga nje mina bazali kudala ngibahlonipha. Mina bazali kudala ngibahlonipha that's why nginceda abantwana abagula nje. Bayabafaka abafana endlini. Hawu mama ene limujwediso. Into abangani bakho bakutshela yona leyo ukuthi Nalulungelo ngoba akusabangani bami akusabangani bami ngenza into engiyifunayo Kanjani endlini kabani? ikithi khaba babani Uyabona ukuthi lokhu uyadleka. lo ikhaba babani Ntokozo bheka umncane kanjani makasolala nabo baba badala uthini ngawe? Uthini uphawuli ngelife yakho? cha Ngwana makubhizi uso tloa di condom tsena le di spams mole di condom tsena le ntho tse ngata ka ntlung ya mama o reng ka wena? umama intanga zakhe sishadile Wena ezakho ziyafunda. ezami ziyafunda Ezakho ziyafunda. so do I. Akaka zafeyile mama. yena ushadile uyafeyila lo. Yeah, ke ibona nje. So khona ukhetha subject grade 10. Ukhetha ukuthi wena uyenza efing. yeah ngizokhona Uzokhona? Wena. Uyazi mntanami ngiyokubiza ngomntanami manje. Ngicela uthathe impahla zakho ne. Ubone ukuthi uyapi. Ngoba so umfazi. hlala Ngithi mina nawe siyafana manje. ikithi ngiyahlala Uhlala kuphi? ngakhamba wena Uhamba Uyabona udelela kanjani? nana wawudelela ushile ini? mina ayikhisi Stage. Mina ngizofaka ngempama. angindawo mina Ntokozo kingi stage sawuthwala. intanga zakho zishadile Mina nawe siyalingana manje. ukuthi ni busy lapho Mina nawe siyalingana. kubhamuka ikhondom umithe uzothini intanga zami eziningi zinabantwana Na ufuna ifirst born umntana. nami Phela mina ongikhalibisi Ntokozo. angifuni ekufana naye Ufunani? Mama akutshela uNtokozo Fakisha impahla zakho man. angindawo ikabo babami so nginelungelo lokuhlala Lento Ilungelo lokuhlala uthanda ungathandanga Ntokozo usimisele ini? ngizimisela Yazi ngine good mind yokuphuma mama ibhandi akushaye futhi. Usasemncane phela wena unuka ibisi. Angeke. Wena phela sine right ukuthi ulavas akhiphe le bhandi or awuyigqokanga or ikhunje oyi1 angithele bhandi awushape phela wona. Awunithebe ustout ungikhalibesi into ngihangena ke libisi. Ukingi stage. Akusasi ubustowutu lo. Kingi wesela. next Stage sothola Umfazi manje ngithi siyalingana. asilingani Manje ve into yamadoda socabanga ukuthi wena uyivile into amadoda yamhlanyisa. hayi ayingihlanyisi Ikwenzani? ngumsipha mhlawumbe Yeah. yilo msipho okuhlanyisayo awungihlanyisi Ukwenzani umsipha ke? next Ntokozo wa bona ne ke kopa fela o kopa wa bona re tswa hole jwang re le show re tlela wena re tswa hole re le show re tlela o tlo kganmela ngwana o nkgang le bese ska wena o monyane ska wena o reng fela motho molo a o bitsetsa di camera ile yena ile sona sa gone o bua le wena so ile ngwana hayi angangithathi sihlale phansi akhuluma kanjani u mama mme muhlala phansi wena. mina ngiyamamela uma ufuna ukukhuluma nami uthi Uzimisela naye avela abantwana aphakama. okay ithi ngikubuza ulindele mina ukuthi Avela phakame, mina ngikumamela abantwana bakho bangakumameli Oh, wena ulindele mina mama wena bana bahaba umameli na Kusho yena angazi lento ayishoyo. abamlaleli bayenzana abantwana abaklini klina mina abantwana babo Ntokozo ukuklinisa kwamama kukwenza ukuthi ufebe nabantu abadala kungenza ukuthi abantwana bakhe bayamithi ukulandelana kanje bonke bamithi mami wena abantwana bakho bonke abantwana bayi2 mina ngakabi nomntana wena wayehluleka ukukhuza abantwana bakho uzokhuza awubakhuzi mama wena abantwana bakho Kusho angibakhuzi vele. ithi abantwana bakho bawubakhuza uthi uyabakhuza uba umzali If bebangeke bamithe kanje bonke wena ngizama wena mntanami impilo yakho. awuzami mina zama ngabakho abantwana kuqala Ngibazamile. Angizibazamile ubonile.
iya ngifuna ukuthi nawe ungafani nabo yini inkinga yakho bona labo babengilala nabo Ungafani bahayitha bami nabo, wena ungafani mawuthi nabo. yini ukuthi Nana, Nana. ukuthi ungafani nabo Nani, Pokinki. E re ko botse something. O re labo baba laba o lela nabo o lala le bontate ba different. ay bayithu abo Ha o tshabe di STI le HIV. Ngwana o le monyane so wa kgona di emela dikwai tsa bontate ba baholo le monyane so. sisebenzisa protection blue ayikho enye into besides protection O sebenzisa protection. Manje di spam tse di mama di tholang keng ba tloa ba sena go le tloa le sena dustbin or le di lahla ntso le stout. yime ngithatha nje ngizibeke nje lapha Wa bona hotel uyangibonisa ukuthi yena ufunani endlini yakababami ufunani xa kweyini kuzayo ngene endlini kababami ufunani ekamreni lami ufunani Mawuthi ufunani wena mangenza noma yini mntana faka ngempama anyeke nje nyeke hawu Yazi if mama khona endlu kwababami wathi ba no khonala no tlo shapa ke babami uyadelela angeke ngishaye Uzoshawa yimi uyabona ngimfishane kanjani bengizokujampela. Yezo bengizokujampela nana bengizokujampela uzuzibuza ukuthi lo sisi unenhliziyo. Never. Esaphithi ngiseshowini naye wathi ba nekitlo shapa nekitlo shapa sika ngwana nekitlo shapa sika kalibani bayamxaka abantwana bakhe bayamxaka mara mina ngilela wena mntanami ukuthi ungafani nalaba abanye abakho bona so wena ulandela leya ufuna ufana nabo kufana nabo so wena sisi labo baba lama boyfriend labo bayakuphi imali bayangiphi imali engizithengela ngayo izinto zabo into ongayikhuluma leyo mama mama ikhuluma mara le imali nabantwana bamadoda bakho imali ikhavela yona le igcokile yona Yenzani? iphuma emadodeni abantwana labalala nabo amakhehla labantwana bakhe balala nabo wena mara ngwana king yenza ukuthola una how many years wena ngakukhulisa ngwana ngixoki into yo ithi ngizwe mama ukhohliwe kodwa yenza wrong wena bewona how many years athula siphume ekhehleni lakathandi mama iphume ekhehleni lakathandi Ufanele thina ukuthi sokulungisela nginafu sekulungisela musi ngiyalungisa kanje ekhuluma kanje emakhamureni ukhumula Nana. nami kanje lesicathulo sigcokile khavela lo Nana, iphume Nana. endodeni ikhehla lakathandi oh nawe ufuna yona hayi angeke nawe ufuna angeke wena ulwise mama thole lakhe ikhehla nawe thole lakhe ikhehla ukhompyuta nami thole lakhe that's why ngithi mina lo mntana lo siyalingana kahle siyalingana kahle asilingani mina nawe siyalingana kahle asilingani uyabona lalela ni nabakho bakhuza ufuna ukuzokhuza mina ufuna ukuzokhuza mina angisumntanakho mina angisumntanakho nana mamen ukhuza abantwana uyabona umama mdala kanjani nana wabona mwaha umuhulu hakaka ngantu wakho wena usase fresh uyazibona wena umncane marugugile yenzwa yini lento le ukuthandana nabantu abadala akhulu kunakuyi uyabona ukuthi bakho abantwana bakho age ababakho abantwana bakho bathandana nabantu bama BM wena into ezenza ukuthi ukushaye ukuthi mama lesika shapana abantwana bami into ezenza mama ngikupa mutlale ngwana into ezenza ukuthi ngimshaye lo mntana because manje ngikhuluma naye into uthi umntana wakho lo mntana uyadelela wadelela ngwana ulekile hayi ngihlulekile waitsikile ke ke a try at least bontsha ke mo fa di points wena mama ke a try or ke mo fa ntwe sharp wa tshwana like honestly wa tshwana mina nje ngibona isolution yami ukuthi lo mntwana kungcono ngimhambise aye body school mama once ubani wadelela ngwana mina naye sogcina sesilimazene la endlini mama uyadelela yazi mama ne ke atsiba kana kongu bathu umntana makakhulula so maka sometimes lo mntana lo njengoba adelela so unokuthi nje umthandazela yazi sometimes noNkulunkulu makukanje situation ngiyathandaza sometimes makufika abantu abesonto la endlini ngimtshele ngithi umntanami ube khona kwazi ukuthi uzofika abantu basonto lo mntana uzovela ngabi khona hayi so umisa boarding school ane mama ngwana stone ene tlo go jwetse mama never sa respecta ke go sa tsiba eventually uyabo go sa tsiba kwa ene ngwantsi ngwana tsiba kwa ya sale ngwana uyabona ke computer nami uzongitshela ukuthi khandela wadi ngoba sekathandana nabantu age yami ke age ye boyfriend yami tshele mama ere ke botse wena hantlantle why o le so consent so ka ngwana butwaho ngiconsent ngoba lo mntana akithi akasana bazali nomama khona ngimazi nokuthi ukuphi so angifuni ukuthi afane nalaba bami
mara yena into ayifakela ekhanda lakhe ukuthi laba bamseba njeya ibhlungu ngoba yena akasanabazali yiko ngizama khona ukuthi at least yena abe ne future right but akayiboni lento le ubona ngathi mina ora ngiyamhlukumeza understand I don't motho molo batho ba tshwanang le wena ba few ke I understand ntho yena at least hana batswadi but wena ka baka la gore o suwa ntatwae o sentse nna le lerato lo ga ka ba sharp bophelong e se o nga tshwane le bana ba hao ba sentse ne bana le opportunity mara ba sa o mamela ai ke le bua motho molo ke kopa mo ise boarding school se ka ha o a ngiyamambisa yeah nami yabonga ukuthi at least lile fathi libone ukwazi baking ulwile umuntu omdala ulwile waze wabiza neJozi Bioscope ukuthi maybe muzathi makabona ama camera swami nami nibonile ngithi ay mama ngwana so ke stage yana thank you so guys wait again ke tshepa re le iponetse gore yo mama o tlisitse Mario wait again plus ka ke le auntie wa ngwana o ngwana so ne ke tshwetse gore maybe mama bua ka nthola ite guys mara ke iponetse ngwana o wa tella like wa tella hana maitseo hana hlompo ibile o proud le go robala le batho ba baholo ke a tshepa gore ngwana one day ntate mdimo tla kena ga pelo ha ya mo bontshe light a mo hlalifisa one day ntshong le nga yetsang a gone ho hola lifeng a mo change ke a tshepa le wena motswadi ha ibe mo hae wena ke ngwana hao ke ngwana auntie ke ngwana mamgolo ke ngwana chomi if o feel gore o tella ska ngwana wena o hloka thuso o tla re emailela ko jozibioscope.co.za hobane wa tseba le gore matso a hlatswana kana kwa ngwana ka o hlola ha o tlo gore maybe ha o gone mo khalmela ho tloa wetsa le gore fela wa o hlola eno hloka thuso le mama o le mo bone go itse keng la ntse ngwana mohlolo o thaile wa tseba King Blue ke kopa go thuse batho ngwana o a mamela mara ntse ke ratang ka mama ko o reng o tla tsamaisa ngwana mise boarding school ke a le rata ka ofela le ska le balang go subscribe le following ebile le sharing di video tsa rona ke a le rata and I'll see you in the next episode yes baby